wetso madume nako e le bosupa fela fa kgwedi eno ya Ngwanatsele e le malatsi a le lesome le metso e roba mobedi tsatsi le la bobedi le dikgang tse di tang go gana ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo Gaborone ke Benson Phuthego a re ditibulehela ka ditlhogo. Baemedi ba mafatshe a Bangladesh, Denmark, Venezuela le Dominican Republic ba ipega semmuso ko ofising ya ga Tautona. Re Tokyo Modise a ikanisiwa go nna mo palamente yo mosha wa Kalahari Borwa, Kalahari South. Famogotsa metshameko Malaki Macheng a fetela kwa tikologong ya bobedi ya kgaisano ya J60 ITF Tennis. Mogotsa metshameko kgaitsedi ya ke go segonkwe o go tshotse o tolokolang ka puo diatla ke Patricia Chobonyane. A re tsene. Baemedi ba mafatshe a Bangladesh, Denmark, Venezuela le Dominican Republic ba phaketse ba itsupile kwa ofising ya ga Tautona fa ba amogela Tautona Advocate Duma Boko a re Botswana hela jaaka mafatshe a mangwe o le moga botlhokwa jwa kemedi ya mafatshe a umono ka ebile e nonotsa tirisano le botsalano magareng ga mafatshe pego ka botlalo ka Peter Batsalelwa. Moemedi wa lefatshe la Bangladesh yo tla ba a simolola tiro ya gagwe mono Resha Shafi o ipegile pele ka go ba bukana ya baemonwana pele ga ya go kopana le Tautona Boko fa mo amogela Tautona Boko o kaile fa mafatshe a Botswana le Bangladesh a tswa kgakalantshana seno segolobogolo mafatshe o mabedi a dirisanya mo mehameng e farologaneng e akaretsa wa temothuo a re lefatshe la Botswana le ka ithuta go le gontsi mo lefatsheng la Bangladesh le lena le mohamatho ya dikgomo o motona ebile o itshetletse mo nakong eno lefatshe leo le na le dikgomo di feta 24 million ka palo mme botsipa ba go goroga ko bo ka thusa selo se lefatshe leno le se ipeetseng sa go godisa dipalo tsa dikgomo go tswa mo go 1.5 million go nna 5 million mo dingwageng tse tlhano. We are most grateful that you are here. We hope that the relationship grows, is strengthened. We recently sent a team of about 16 farmers from here to Bangladesh. Moemedi wa bobedi go itshupa kwa ofising ya ga Tautona ya nna wa lefatshe la Denmark, mme Karin Paulsen. Moemedi yo a re le dula le tokgamo e rena mo lefatsheng leno e meletswa mathe ke mafatshe a le mantsi selo sa kaileng se ngoka le go kgatla lefatshe la gabo go beeletsa mono. And we cherish your new government being a human rights-based government. It's values that we as a Nordic country share. And we wish your democracy well, and you wish your new government well in implementing all the bold ideas and the ambitious reforms. We want to deepen our relationship. We want to strengthen this relationship because Denmark has supported us under the auspices of the European Union as well, but more directly in earlier years, supporting our meat cattle industry here by providing training on the detection of foot and mouth disease. Tautona Boko o tlhalositse gape fa mafatshe a Botswana le Denmark a le mo maemo a mantle go tshwaraganela le go abelana maele mo maemeng wa thuo a re seabe sa lefatshe la Denmark kwa lekgotla la Euro ga se lefatshe leno le ka se kgatolosang. Peter Batsalelwang, PTV News, Gaborone. Mere Salefo, Tautona Advocate Duma Boko na gape amogela maemedi wa lefatshe la Venezuela mme Magali Josefina Hendriguez Gonzalez. Fa mo amogela Tautona Boko o tlhalositse gore lefatshe la Botswana le dumela mo tsamaisong e lolameng ya gore mafatshe a itsamaise le gona go ipusa. Morago ga se Tautona Boko o ne a wetsa ka go amogela moemedi wa lefatshe la Dominican Republic mme Erika Yolonka Alvarez Rodriguez. Mafatshe a Botswana le Dominican Republic a na le ponelepelo e tsamaelanang e nyalanang jalo ya gore ka ngwaga wa 2036 a bo a kgonne go nna le itsholelo e kwa godingwana. Ha re tswelela motsamaisi dipuisano tsa parlamente re ditapelo ke o rapetse a re jaaka lehatshe la Botswana le le mo lenaneong la go sekaseka le go tlhabolola molao motheo
mapalamenta a tshwanetse go netefatsa gore tshekatsheko eo e teletswa pele ke dikeletso tsa setšhaba. A re ke ka mo go leng botlhokwa go godisa dikitso tsa mapalamente a nang le tsone ka molao motheo go netefatsa gore ba dira tiro ya go emela setšhaba le go dira melao e meswa ka thelelo. Re Korapetse a re dithuto puisano tse maitlamo a tsone ke go ruta mapalamente le go ba tlhatlhelela magokonyane a go sekaseka jalo molao motheo. Ke o lebogile re dipotsane o apega. Dithuto puisano tsa mapalamente tsa tshekatsheko ya molao motheo dulagantswe ka tshwaragano le makgotla a morahi la bopelothomori ka maikaelelo a go thathalela mapalamente dikitso tsa go sekaseka molao motheo mo tirisong go batisisa ga o thaelang teng mo go itebaganyeng le dikgang tse di amang setšhaba jaaka tsa sepolotiki, itsholelo le tsa tshomorelo tikologo mo go tse dingwe. Is that there can never be a constitution not written by ga o ka ke ga nna le tshekatsheko ya molao motheo setšhaba se sena seabe ebile ga gona molao motheo o ka sekasekwang ke batho ba ba palopotana. minimally participating in the process. What are the challenges facing our parliament? Honourable members, we acknowledge the challenges confronting parliament today. And some of these are competing national demands, high Ke dikgwete di tse di lebaganeng palamente, palo tse di kwa tlase tsa bomme mo palamenteng le thoko la madi, tsholelo e kwa godimo mo setšhabeng gore palamente e diragatse mananeo jalo jalo. ICT infrastructure, low numbers of women in parliament. Tiro ya makgotla a morahele ya bopelothomori ke go rulaganya dipuisanyo tse di ka thusang bana le seabe go sekaseka molao motheo go sena boitha bope. As your government does, and as the President of the Republic of Botswana has highlighted during his SONA, Tata Utona se tsa buile palamente e na le seabe se segolo mo go sekasekeng molao motheo ke ka moo re leng hano go ba rutuntsha. Kenya, South Africa, and Zimbabwe. We also recognize that reviewing the Constitution is not a small task. It requires Mo gore go sekaseka molao motheo ke tiro e tona e tlhokang bopelotelele le bopelokgale le go utlwa maikutlo a batho botlhe. us on social media. Baemedi go tswa kwa mahatseng a sele le bangwe go tswa makalaneng a mahatse a harologanyeng ba ne ba le teng kwa dithutopuisanyong go amogana maele ka tshekatsheko le thabololo ya molao motheo le mapalamente. Ke o lebogile re dipotsane Botswana Television ga borone. Rona di a tswelela mme puso e tla simolisa jalo lanao le le tla fang bodiredi jwa mahama wa puso sebaka sa go itutuntsha mo dithutong tse di harologaneng mo maranyaneng e le tsela ya go tlhabolola dikitso tsa bone go ka tokagatsa mahama o. Fa bua kwa tshimolisong ya lenaneo le ka moso gompieno tona wa ofisi ya Gatautona Remoeti Mohasa a re lanao leo le le tsamaelanang jalo le keletso ya puso ya go netefatsa gore mahama wa bodirela puso ke o tsibogang ibile o baya kwa pele go direla setšhaba ya lehatsi leno sa le tshimoliso ya dikeletso tota tsa lenaneo le le sa lopeng di bodirela puso ditlhwatlhwa kana madi ape bodiredi bo feta 4,000 bo setse bo ikwadisitse go tsena dithuto tse. Monica Setshwaela wa bega. Le le tla fang bodiredi jwa mahama wa puso sebaka sa go ithutuntsha mo dithutong tse di farologaneng mo maranyaneng. Ke tebelo pele ya bana le seabe go ka thabolola mahama o go ya pele. Mahama wa bodirela puso jaanong o totomatsa thuto ya mo maranyaneng go tswa mo go eneng e tlwaelesegile ka go netefatsa gore mahama o ata tiriso ya boranyane go tokafatsa boleng le boitsanape jwa bodirela puso. NDP 12 calls upon the government to accelerate digital transformation. Enhance access. Lenaneo la dithabololo la NDP 12 le go etha puso go thabolola le gone go rotloetsa tiriso ya maranyane le rotloetsa gape gore go sena ope yo salelang kwa morago ke sone se lenaneo le ikagileng ka sone. Lenaneo la e-learning le ikaelela go thomamisa gore ditshwanelo le dikitso tsa badirela puso di a rekegelwa. Upskilling and professional development. Sa le tekeletso ya lenaneo le ngwaga ono o simologa bodiredi bo le 4,000 bo setse bo ikwadiseditse go tsena ithutuntsho eo e tla fang bodiredi sebaka sa go ithuta mahala mo maranyaneng gongwe le gongwe kwa baleng teng. Delivery has been going down. We all know throughout the ages delivery has been. Go isa ditirelo kwa setšhabeng ga mohama wa puso go ntse go ela tase. Mo nakong ya gompieno e itsholelo e sa direng sente ke yone nako e siameng go ka tokafatsa dikitso tsa gago gore re seemo se tokafala o bo le mo maemong a siameng. Actually just go on training and Botswana called it Moselo a Pula.
today comes at a time when the government, through the president and all the cabinet ministers, have been speaking about lenaneo le ta ka nako e siameng ka nako e tautona le matona a puso a buang thata ka tiriso ya maranyane le gone go thabolola mogama wa bodirela puso. Ke kopa gore a rothe re bereke mo go netefatseng gore lenaneo le la atega. I want to say, as we do it, please, let's all pull together to make sure that it becomes a success. And the preferred programs show a diverse range of interests and capacity building needs as follows. Corporate governance for state-owned enterprises, we have 480 offices. Fundamentals of governance, 757 offices. Professional soft skills, we have 1,827 offices. Human resource management in the public service, we have 1,605 offices. Go netefatsa gore lenaneo le tswela bodirela puso mosola, puso e solofeditse go nna e le thodumela e le tsela ya go le tokafatsa go ya pele. Monica Setshwaela, BTV News, Gaborone. Kanyengwe kereng parlamente ya Botswana e kanise mo parlamente yo mo sama kala ka diborwa morago ga go fenya ditlhopho tsa poeletso ka tsatsi le matlhatso mapeo. Re Tokyo Modise yo emetseng party ya Umbrella for Democratic Change Sekuku o ikanisitswe kwa dikagong tsa parlamente go tsaya maemo a ga Dr. Michael Chimbombi. Thulaganyo e tswa kgato e botlhokwa mo kgaolong ya kala ka diborwa jaaka Re Tokyo Modise a tsana mo tirong ya gagwe ya go direla setšhaba le gone go tsaya ditshwetso tse di tsuo amang lefatshe leno. Nna ke le Joseph Itumeleng Tokyo Modise ke ikana gore ke tla nna le boikanyego le boammaruri yo bo tletseng mo lefatsheng la Botswana. Ke tla tshegetsa ke dibela le go sireletsa molao motheo wa Botswana o tlhomilweng ka fa molaong. Modimo o nthuse. Modimo wa mothuse a wela jalo. Ha re tswelela e re ka bo ka mosoja mohama wa meepo mo lehatsheng leno le o itshwelelo e ntseng ikegile bobeka one dingwaga bo tlhobaetsa puso jaanong e ikemiseditse go aga madirelo a dithoto tse di dirilweng ka ditswammung go di oketsa jalo boleng go netefatsa tiragalo kana tiragatso ya seo. Puso e beile monwana tumalano ya tirisano mmogo mo go direng ka dithoto tsa ditswammung le makalana le dikhamphani tsa meepo mo lehatsheng leno di le supa. Tona wa ditswammung le kgotetso mme Bogolo Kenwendo a re seo ke kgatelopele e tla netefatsang gore dithoto le ditirelo mo mohameng wa meepo mo lehatsheng leno di okediwa boleng. O buile seno kwa thuto puisanong e neng e rulagantswe ke lephata la gagwe ka tshwaragano le khamphani ya meepo ya Debswana wa me Mokgatitswane wa bega. E re ka lefatshe la Botswana le itemogela kolotla sa itsholelo mehama ka go farologana e tsweletse ka maiteko a go itsosolosa. Mohama wa meepo o ikemiseditse go direla lefatshe leno madi ka dithoto le ditirelo gore o nne le seabe se se bonalang mo itsholelong. Talking about the development of value chains and supply chains around mining for about a year now, and we've been engaging different mining houses and energy houses on how best we can develop an industrialization cluster around our mineral resources, and today was one of those deliverables of ensuring that these mining houses, they are part and parcel of the development of the value chain and supply chain industry and cluster here in Botswana. I think I took the leaf from the African mining vision, which was promulgated in 2008 in Addis Ababa, and said, look, we've got a concentration of minerals in the continent, but at the same time we've got a concentration of poverty. It's a dichotomy. We need to rectify that, and that's why they came up with the African mining vision, which is to say, before you can export your minerals, add value to those minerals. Go setse go tshwaile ditiro dingwe tsa mohama wa meepo ka di itirelang mono gae mme ebile dingwe tsa tsone di setse di ntshitse maduo a mantle mo nakong e fetileng. We've had, a first case where we had a local company do these repairs, and in collaboration with the OEM, also being invested in the process, coming across to assure that the quality of the repairs are in line with our expectations. Hence, I think it's our belief that is a model that if we carry forward, we will see that influence the shift from us taking some of this work that we've been taking outside the country
being done in Botswana. The opportunities that you may have observed, within the last 12 months were around manufacturing of industrial gases, your conveyor structures as well. Dikhamphane le makalana a meopo a e setseng a begile monwana tumelano ya go dirisana a akaretsa Botswana Railways, Debswana, Morupule Coal Mining, Botswana Chamber of Mining, Kopano, Tshukudu Metals le Botesh. Wame Mokgatitswane, BTV News, Gaborone. Wetswe ke nako e maleba ya dikgang tsa nako ya bosupa go lela bobedi a re tswelele basepodisi ko se hitwa ba ka ya fa ba tshongwa bobe ke dikgang tsa kgokontsho ya bana tse di tsweletseng ka go kekela kwa kgaolong eo se se boletswe ke mookamela mapodisi a se hitwa Superintendent Molly Lebala Moduke fa ne a bua kwa letsatsing la go rutuntsha setšhaba ka borukutli kwa motseng wa se hitwa Maranyane Samakata wa bega. Sepodisi se sa re se tshwengwa ke tlhokomelo ya bana e reketlang e feletsang ba ya mo diphatseng tsa go amiwa ke mefuto e mengwe ya kgokgontsho. Bana ba kgokgontshiwa ba dirisiwa mo tsa tlhakanelo dikobo ba togelwa ba sa tlhokomelwe batsadi ba bone ba ba togela ba ya ko bomaong ba sala le botsadi ka kwano botsadi le bone kgante le ba togela bana ba ya ko merakeng bana ba le nosi ba ba fella ba tsena mo diphatseng. Le ngwana wa gago o twaela komano ya gago. Ngwana wa gago o twaela bogale ja gago. Le ha o re wa galega ka moso o bona sa go sa dire sepehela o tlhoka malomagwe o tlhoka rakgadiagwe o tlhoka nkokwagwe gore a tise bogale jo bo sa tshwaneng le jo o tshelang o bogalega mo lapeng bana ga ba ke ba re palela. Setšhaba se kopiwa gape le go tlhokomela ngwana wa mosimane ka le ene a tshwanela ke tlhokomelo e maleba. Wa mosetsana ene mma go tla nna sala mo ruta gore nya ebile o tswa dikola moralo wa go bona basimane ba ba ntseng nyana o tshwanetse go tlhopha mosimane o tsenya wa mosimane ene ga gona po mo rutang gore o tshwanetse go tlhopha mme o ntseng jang. Ra ba itlhokomolosa bana ba basimane ba ikgodisa didraga tse go teng ba dinwaya ba di rutwa ke bone ba nkara ba bone go distrateng ga re ise re nna ga tshera ba ruta. Setšhaba se rotloediwa go tswelela se tshwaraganela dikgang tsa borukutli le sepodisi le go thusa ka go fa bosupi gore ba dira melato ba lebisiwe melato ya bone. Maranyane Samakata, BTV News, Sehithwa. Malatsi a la morago ga go simolosiwa ga letsholo la sepodisi sa Botswana la go lwantsha borukutli le gone go baballa tšhaba ya lehatshe leno. Mapodisi kwa dibete a tshwere banna ba le babedi ba lefatshe la Tanzania ka mokwakwa wa dithoto tsa go belesegang e le moro motala motokwane. Thoto eo ya motokwane go bolelwa e le ya selekanyo sa dikilograme di le 2000 kg. Superintendent ke Wagile Tau yo ka metseng ofisi ya dibete a re ba kgonne go phoronya banna bao ka gonne banna ka dinako tsotlhe ba le pudimatseba. Gabariele Mmereki Aboaleko. Mookamela sepodisi sa dibete Superintendent Kuagile Tau o supile fa ba tshwere banna ba le babedi ba lefatshe la Tanzania ka dithoto tse ba belelang e le motokwane tsa selekanyo sa 2000 kilograms. Superintendent Tau a re borre ba ba dingwaga di 27 ba tsene mo lefatsheng leno ka mololwane wa Tlokweng. O tlhalositse gore se se tamorago ga letsholo la bone le ba le biditseng Operation Pabalesego le le simolotseng ka la bothano. Re mo robile ko mo dibete ntse re checka dikoloi ga tla koloi nngwe ya kombi tse di rolang dithototse bile ya tla ra emisa rrago emisa ga rona ra iphurupusa ka teng ra mmotsa gore wa kae o tshotseng a re nya ke tshotse dithoto ke isa dithoto ko Malawi be re kopa gore nyame phekela ka thoka re checka kombi ya gago ha re tlhela re checka kombi ya gore tlhela dithoto tsena re di tshotse anong ke dithoto di sele mo teng ga se tsone tsena di tshotse a re se di bekele dikobo mo teng re tlhela gore o tshotse mokwakwa o ne re bela gore ke motokwane ka gore ne re bona gore go mo a go tshotse mo tshwanetse le motokwane. Se ke phithelo e tone mo go sepodisi sa Botswana jaaka ba tsweletse ka go lwantsha ditagi le gone go baballa matshelo a setšhaba sa Botswana. Re bona ya kwa a re leba ka nna bo 2000 kg e tlo re ra e kgolo thata mo go maswe ebile le rona e re nanono gore re oketse go heta mo gore gore kana gore le mosa gore bone ba ba ira melato ya go tshwana le one gore a re le bone ba simolotse thulaganyo ya bone gore a re lwantshela go itlhela re bona gore re hela kae tota ra pitlelo e ka raya gore
Batswana go ba teng ba bona gore go iragala mme gape tshwanetse le bone ba bule matlho ba re itsise gore re kgone go itlhella go eta gone tse di ka tswa di tsamaya mo ditseleng tsa rona. Superintendent o gothile setšhaba gore ba ba lometsebe ga ba na le pelelo ya borukuthi kana thekiso ya ditagi. Gabriel Mereki, PTV News, Tibete. ne re tswa mo pegong ya motokwane o tshwereng kwa kgaolong ya Dibete mo molelwaneng jalo wa Kgatleng le Gammangwato. A re tsena mo go tsa mafatshe a sele. Tona wa mafatshe a sele kwa Aforika Borwa Re Ronald Lamola o totobaditse fa phutego ya bokopano jwa mafatshe a humileng bobe ya G20 e tla tswelela ntle le boleng teng jwa lefatshe la Amerika. O buile gape gore ditshwetso di tla tsewa ntle le bone ka e le bone ba itlhophetseng gore ga batle. Tona Lamola a re fa e le gore Amerika e na le sepe se khupi kgotsa matshwenyegong ka bo ba itlhatlhoeditse go tla go rola magatla a bone ka namana. Tautona wa lehatshe la Amerika Donald J. Trump o ne a kopa gore lehatshe la Aforika Borwa le kojwe mo bokopanong jwa G20 ka magatwe a sa rurihadiwang a go bolawa ga batho basweu ba balemi barui kwa lehatsheng leo. A bua gape gore lefatshe la bo gotlhelele ga lena go ya kwa Aforika Borwa kwa bokopanong jaaka e le baeteledipele ba bokopano jwa ngwaga ono. Lefatshe la Aforika Borwa le tla tshegetsa phutego e kgwedi eno ya Ngwanatsele le 2022 go yeng kwa go e le 2023. How do we view the US non-attendance? They have said it themselves. Mivulo ndava ya kutiveni kanda ya USA kana veza tuilola vuli vava wambi kuti keti ni veza keti veza muola kuvannahanera mumusaka zumi wola kuchokuti kava sitendi nsani naswe zumi wola kuchokuti kana vahola kuiza mi niti re ne le diatametsi mo dikganyeng tsa Setswana ne re santse re peteketsa re tla jaanong ra ko hele kwa go ba tsa metshameko kgaitsere ke go segonkwe o gonefa. tla go leboge Benson mme ke re madume we tsotlhe yo fano ke go sonkwe yo ke tla mo ke gonela re khantsa metshameko e le tsa Botswana tonight mme ke go letle a re tsena mo go tsona re simolole ke re go gang kwa pele. Mogolwane wa tlhabololo kgwele ya dinao kwa lekgotleng la South East Regional Football Association Shishi Mogopudi a re mananeo a nonofileng a go tlhabolola motshameko go tswa kwa moding a botlhokwa mo go netefatseng fa motshameko o tswela lefatshe matuo. Mogopudi o kaile seo busheng jaaka lekgotla la SEFA le na le segeditse kgaisano ya ngwaga le ngwaga ya bana ba ba botlana kwa Lekidi Football Center a rutlwe ka geso molelekwa. Maikelo magolo a kgaisano ya SEFA a go thabolola kgwele dinao go tswa kwa moding ke go rotetse dithopa go inaakanya le gore bolola talente. Metshameko ya monongwaga e ne go kile batshameki ba dingwaga tse di kwa tlase ga lesolo mobedi go tswa mo ditopeng tsa lekgotla la SEFA di le 16 le tsa kgaolo ya Gaborone. We always want to have that thing ya gore tota hela we have new talent coming into our football region and into the nation gore ba bona gore tota go na le close ya gore re ka ba tsenya re ntse re tshameka thata ka bana ba ba under 15 under 17 ba re gompieno ana mo festivaleng tse tsenyana re tle ka ba leng gore the 11 years kwa tlase. So that is the whole aim gore we want to capture them ba sentse ba le banyenyane. Mogopudi o dumela fa go fita mo nakong eno mananeo a mothale o a nnile seabe mo go ageng batshameki ba popota ba ba felelang ba phadisana mo dilekeng tse dikgolwane ga mmogo tsa setšhaba ka go farologana. The first leg we had 8 teams. The second round now we have 16 teams. Mo karolong ya ntlha re ne ra le thopa di fera bobedi mme mo ya gompieno ra le thopa di le 16 le batshameki ba feta 300 re la le ditsela ba dikgolo tse dingwe mo nakong e tang re taletsa dithopa go rala lefatshe leno ke le kgetho la bobedi re tshegetsa metshameko e re dumela gore ngwaga o tang e tawe go le go fetafa mme re kgone go ntsha batshameki ba thwathwa ba kgaolo ya rona le lefatshe la Botswana. Festivals like this next year so that we could recruit more younger players for our region and for the nation. This is a wonderful tournament with a lot of great teams throughout the Gabs. Metshameko e siame thata ka ena la bana sebaka sa go supa talente ya bone ga mmogo le go ithuta go bereka mmogo. Kgwele ya dinao e thusa mo go ageng bana ba sala ba batana go nna le isago e e rileng. Learn teamwork, learn how to work together. It's a wonderful sport to build a lot of great life skills. Lenaneo le a mangwe a go inaakanya le motshameko go tswa ko moding a botlhokwa thata mo go diseng kgwele ya dinao segolo jang mo nakong e go santse go sala metshameko go dikolong tsa puso tse di potana le tse di kgolwane go tsa senior. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gaborone.
fa jana re tlolela mo go tsa motshameko wa tennis naletsana ya tennis monogae Malak Macheng o tsweletse ka go dira bontle mo dikgaisano tsa maemo a kwa godimo jaaka a tlhotse a fetetse kwa tikologong ya bobedi ya kgaisano ya ngwaga le ngwaga ya banana ya J60 ITF World Tennis Tournament e tsweletseng kwa mabaleng a Botswana Tennis Center monogaborone. Macheng o fetetse pele ka go fenya motshameki wa Afrika Borwa Mahlako Legare ka disete tse 2-0 Segofatso Badubi o go tshwaretse dintlha. Le kgarebela monogae Macheng o simolotse bokoa mo seteng ya ntlha jaaka iphithela a saletse morago ka 5-1. Hela Malak o ntseng a dira bonte mo pakeng eno a boa ko morago ka masheta go pateletsa tiebreak e a fentseng ka 7-5. Go lathegelwa ke sete eo ga lebega go kgobile mosana wa kwa Afrika Borwa marapo a dira diphoso di le mmalwa go iphithela a saletse morago ka 5-1. Kwa bohelong Macheng a hetsa le sete ka 6-1 go henya motshameko ka 7-5 le 6-1 go ipeela mannoko tikologong ya bobedi. So I'd say first set I may have won it but it was a tough set to win since I was very inconsistent. Ke ka tswa ke hentse sete ya ntha mme go ne go se motho go e henya ka ke ne ke sa tshameke sente. Hela mo seteng ya bobedi ke ne ke tshameka botoka ka ke hentse ya ntha ke tswa kwa morago. Motshameki we ke neng ke tshameka le ene o ne a sa tsietse. Well, not really well, but I played well. And my opponent was quite a good opponent. She was a very fair opponent. So I think I played well. It helped me see where I can improve on. And ke tshamekile sente ebile seo se nthusitse go bona ha ke tshwanetseng go tokagatsa tshameko ka teng. Jalo ke eletsa go phadisela mo dikgaisanong tsa mothale o go tokagatsa tshameko ya me. Ke kgaisano ya me ya boraro ya ITF ka jalo go bona batshameki ba thwathwa ba tshwana le Malak go nthusa gore ke tshameke ka thwagalo. I have a lot to improve on and that I can go far if I just continue playing. Mo motshamekong o mongwe motshameki wa monogae Seabo Saleshando o lathegetse kgathanong le wa kwa Greece Stefanos Roussos ka 6-4 6-2. Segofatso Badubi BTV Sport Gaborone. Mirwela ka tseleng senjalo re khantsa motshameko tsana go eno boetso a re bora kopana kgantse jana kana go a bofera bongwe jaaka ke tla bo ke boa ke go dinela gape ka puo ya Seesimane mme ka sona sebaka a re bora go gakola ditlhogo gape. Baemedi ba mafatshe a Bangladesh, Denmark, Venezuela le Dominican Republic ba itsupile ba bo ba ipega semmuso kwa ofising ya Gatautona. Re Tokyo Modise o tlotsa ikanisitswe gompieno go nna mo parlamenta yo mo sa wa kgalagadisao. Tsa metshameko Malak Macheng a fetela kwa tikologong ya bobedi ya kgaisano ya J60 ITF Tennis. Weso ne dile kalore ya kohela ka go ba tepoloapi go utlwa ka maemo a bosa mme pula e tsweletse ka go tsorota e komakoma tloga yone tloga go le modisa o kgomo e bolona natso tupa tsona yone re kgeta dieme a nne kagiso.